Mata paro peba John Marwa Pero Polo Langi Ibulu Legino Pea Konyo Kiba Bibino Kaiba Moko Mikech Bibino Kaiba Chokangi Dangwaiba John Marwa Pero Polo Langi Ibulu Legino Pea Konyo Kiba Yo yina meiti winye chawa man kreme karalong and James alela chuda amitati kere chawa man ate joli apoy twal jo ameo subscribing YouTube channel lao YouTube channel ame wano kato kere piko bukopa tek jama pirki tego ename wano binu beru laro kan dong tindini amito niako bini kadne ni titi muginoro miakong dake hapira riomoro pien tikere kopa pol dan kopo go pirgi tego mechel ame kadningo mieri winy mena machiel amitachwal pojbot rota chwech ame ogwohi rota me ogwoha wane long Lao iti unu ginoro mea wura mechel iti unu ginora mea naha de pero timere lao amitia puo matek pinote ame nyuruno e kop megero Akii-Bua kodi note ni anaha pero timere lao dami to puoyo un long dana chiel kitoro keken ame yiniti chwako kede kop megera Akii-Bua ame to puoyi da kobo ni uyele Wunu nahi ya giki Akii-Bua Agere akari dongo mito gini akari pe jono chawa jono laiwiwa pe kara laj ento utido munyono gini maj ikop megera Akii-Bua luaka metia winye chawa man atikiri jammi mogo ame atia miti ko alohie mena machiel atia mito puoyo megewa ameti ya choli amito puoyo honorable dong auto amito puoyo tutwal eka ametida puo tutwal honorable Olanya Gilbert umegewa ni en gin uti uchungkedwa uti winyu gini koho amelangitiye anatia mito kwayo members wa me parliament atia mito kwayo loak melao nika winyunu ginorote atimeri ya choliba uchungu nukedgi peo weho koni manu meggi itina numo honorable dongoto arangia bet twal luenya mentia luenyi ya choli luenya meno luenyi kobe kom makar luenya meno luenyi kom lobo mea pa kede luenya mentia luenyi kobe kom balalo tia tiyuti chatek pe manuke ken tiko
amen kobo me puony a ber me chiel la me aramiti wan miru chungunu kara chiel kero megewa kare do romo level me note wan do tunu ni yeni kadi do ngo kada ngoli guok pedo miro balle now omia koni tijami moga tia mitakobi eka ite konyunu kora ye piera mitoni iket comments upinkane kapiri subscribing ilau YouTube channel yene subscribing like share amitida poor members wa me parliament polere work amita poor chairperson me lao parliamentary group Honorable Judith Aliek amita poor itutwal karachiel kede members me parliament long kede ngata me loho piru long maana na ye Honorable Dr. Samuel Opia Churi now iti unu teacher tek iloho unu loka ber ngo ame wano tiyo mititi munu ene peho beru ni agwaro wi wudanga no ento we hapuo kong Honorable Felix Okoto Gong amita puo dai mat Cecilia tutwal keredong members me parliament duj wano beru nenuwi TV oberu winyulohu utunu borwa uneno warega wuni cho uno so mio yiwa yumi komwa petwere jami kauti mere karido raj ningo miro da kwanyunu puonyore ye kobi kom gera Akii-Bua kere kobi kom chihera President Museveni unyu chihera ngatorodo keken miro yabwangwa Wunu unen Wunu puonyere moro ikobi kom chihere megera Akii-Bua kere ngo ametwero kato yunge chihere so pedo kadano chihere otaweko kone chihere ndo tumo kono now members me parliament wa melao wun iti wunu kere pe hachiel wun iti wunu kere goro achiel aduong tutwal ento utio meeting ngwadu timereni oya wuna wa achiel omia tia kobuni goro tie wun members me parliament President Museveni chihera pol eti yunge iwinyo da homo hapar oda homo habiro oda homo hakani abongwen President chihere ngamier wop kong yo chihere ni ati amita pay wun members me parliament kewe kwa miwo kwa apor ikom Honorable Felix Okoto Gong karachiel kede Honorable Imad Iron Lady Barbara Cecilia Timogwal kenen ko lori me dokulo technical anaha mon binti kede ikare me wa konyi kare me lwen President Museveni tebino chihere kai 2013 nahi chawane pot pero of fulfilling promise mere niene etu chacha kuwopu unu yore chawani yen mwapicho cho hadia nge pe manoke ken chihera Museveni chihera kere tia Paul eto en chihere te ling te gika mano ngata te wopu yore da pe joda te ling oko now kai ti wopu ikobu unu kana ler kai woru ni functionary woti kobo ipo unu wie there is rules of procedure kai woru ni parliament ameiti chwa lokohu inyim speaker me parliament onyo both prime minister nite bota duong Museveni e kai te worite loha chwal bak pe hawani yen e kai yunge dokota kobini awinyo gire kopuni yen ento piatwa mwara chia nono kita te kobo mirike richoy man is a obvious procedure menu miringe ado iwori parliament iwoti get motion wuchane wuti ginora do icho wunu koping ite kodi komtini amana mitite ko wabod Museveni dang balo wene tere itine nokong
So umiro ko chak beru Wunu organize. Tinen no mom gor watikan no. Pedang Wunu ken yinen ko aporere igero abila me lao abila me tekwaro lao. Anaha President Museveni bin chihere ni Agere abila me lao. Eka Speaker me Parliament we get a good the late Jacob Olanya te binu team a grand opening dangote kobonina me achako gerie palace ni oko ana po yo wano winyo yi wa beda yuma petwere dangote shielo kakaro ko te goyi bardo ko yere enta man bedu me le wit en wando winyo eni kare me kope Akii-Bua ni eno mi wada ongeo ni amando ko taho doki baranu chelo kide kaka Agere bila choko now ngo omio chaho taki barrio ko unaiti koni onera jotiu oero do kwanyi barro ko awunaite weko ba Wunu tela mete kwaro tikanu Wunu loji tikanu itene Wunu da nena etu kongo jote paro ka lueny mete kwara nuti waranyim tinen so mirko chag yabunu wawa jammi mira wopa lao ko ni giagwop ongo haliet jo apengio leblao ngun gwop ongo haliet eto wan kadano chihera utawek Wunu ko utaberu Wunu ko ata kaora mwaka bij mwaka pa ada ko tachako moyo yore atia winyu donga wuma che kobe kom era Akii-Bua chelle sam ayena obonyo tia kobo nikono kane Mohamene ene bine chwalo warega ni manno miero gera Akii-Bua stadium pe manno ke ken ene kobo ni miero ger da hataldang kupitelingi ti dang tebera manno ena man kobi kom Agere Akii-Bua tida hakato akara jota ya malo uya Wunu malo gire ber unote Wunu ber apuo note me lao katu keri kareni now wan note dero wan luak utela gamente miro waro konyi Wunu miyo report dang pien members wa me parliamenti pedang gin beru kedwa cha duj gin pero ngeyo da ngome record duchu kagin utuno ko nyope moko pera ngio so Wunu me ti Wunu te dero ko Wunu dang meyo wopu yo jami ko bia did Museveni bino chiera oromadong due achiel oromadong due radek oromadwe angwen ko wopu Wunu yo jami make it pressure kom gin members me parliamenti meteru ko wani parliament wano mito neno gi utiu chungi parliament utiu log iti neno mom so man gina me atia tami miero ko aloh yedno chikera President Museveni tia duong tutwal amito poyo resolution na Wuni katunu kede ni kwero Wunu tamma me gamente tia katukere ni pe miero Agere Akii-Bua kan ento kwany doktero ko wood gear naha dok hoima now one okwero one lao uya malo komu chunga wa chel utichu ba konywa Wunu dai kerwa Wuni lego one ni dushu pedang lara ni do kwany tamu ako ikomo ba icha moro rumu ping da okerunu chongwa ping gabo mene ping amedo meti jamma me abinu tu malo tuj kong miro jotela tela ye akwore na do tia lwenyi kom lao kitinien so icha moro lego dang mite eno kene omaha Wuni komwa ento ka omaho kai dok pasho wot koda hi room choi ping chwal dang boto ba o makaria riodu lego bedatie eka gino kene atia mitako ba pire tek kado ti ulo Wunu mirukong ungio Wunu dang legal background
peo bed lokunu kata wano tikere lawyers at tek to twale lao oneni ko consulting unu lawyers wa ame pero wan wor unu kede lohata polere members me parliament wun kai win unu ginoro tiame otimero koba ko patek kiti ne nikatu unu boto tedero meo yot biru uni radio stations de unu chuny luak mi luak nge ngwati atimere mi luak nge move ngwa me uni ti woru kera nyim wanu ngiyo ni alopiru tie Honorable Dr. Samuel Opia Churi kadi mie uno en uloho konkere luaho ko piana man awuma shikarabe kope Akii-Bua chahere wuni teling wuni ti otadero enate bedo luen jo enate chako keto pressure jo enate chako nyuta kemo eka Honorable Isa to amiza enate chako kati radio te chako kop ni ene chuo wariga oko me chako moyo ngo miyo utia kwanyo Agere Akii-Bua ko ikan manu ngata wana chaho winyu duane no so wun otela miri kony korwa wunu kaki noro tie kiti ilaro wunu boto tedero meo yot iteme wa wunu nge eka wun consulting wunu dang legal advice mewe kadu ibiru lo wunu kedwane nuda ko ichadne wa wunu kopi yore aman waro chaho ngwacha ta peda unutio niang ngo ameo mio jodok tia kwero Agere Akii-Bua ko kan kuno pedo Honorable Dr. Odonga oto ena ye dokte lokedwa teko biwa ni mahunu kong break win wunu kopani kadi neni titi moginor ko ichung win kong kopani teko ni ene tia kede dul majoni yen amelo ko bikom tuhoni teko ni mier kong dang oniang ba ngo ameo mio peo tia mito kello PM milira kan me achiel gentia kobo ni leg dege pe odonga to teme yewada por ne it is true peo twaro kello tuhoni kana bongo leg dege pien ma achiel utuho petro bino te porro nyobatu Kampala eka jodok te bino ngwechi yo tiengi na hadog lira pien jo amengolo jo yo otima ranyi pol jo beru neku jo yo uma chuni winyu una chegini yen ni uneho jo moro olimpingo ga me obino eka jo me allied ginien te neku gioko jo chapudu nyoma te bini Uganda ni obinu kwero honeymoon gi oteneko gioko so kodi neko enutie kai kobi wako kodi kopi en wuno tela wa miyo wako niang iti nenmo so loko donga utocha kadi ni Dr. Kweyu chunya temi yuwada por teko ni gino ti leg dege gulu kan chok so anatia mito kobuni amane wan peo mito kope akwanyo ateru gulu wan peda utio mito wan peo utio mito kope akwanyo tuhoni atero soroti pien leg degeti kuno wan peda utio ye nyinga Akii-Bua dunu okerko ye kara megino keto dangu ngeo gina ber ni leg dege unu pelira iwariga ameo kwane nyim o chwale nyim parliament ananeno porre moro tikanu eno na mangwen ame kubo ni agero leg dege ario ame achiel ye ukero nyi Akii-Bua tiye itineno mo so kope akwanyo ko atero kano kere wan peda oye puoyo gire tama me wuni mi wa wunu megwa me achioli eto gini wano mitiko bed lira borwa kane dang luenya wano luenya tek tieni bed kum lira borwa kan gino kena me odonga otote kobo adao kobo kope ameria hotie ukoni wan pe olegni kadong Akii-Bua pe ogero ame wano tu ukoni no Akii-Bua
no AFCON. So ero ko ni mano dang pen wodo kopa ber. Pien gini ka obiri Uganda nuda okelo dolo be Uganda aloro pe oparo kapilira kiken. So wano ko ni kano kena me o yoboda ko dia woberi yecha wudang grebet kuno. Ento me wa melira wano mito. Gino kene ame odog ngoto te kobo. Ena yeni miero onen unu jammi yore me legal understanding. Iti neno kopi kum choyo warega wupu yore ingogi nien manu beru jamma me ana chwao. So luaka metia winya chawane ka waro maku unu jami akado lok oneno unu dankong ka kwene ngoame chikobo piretek. Entu note do waro note unu kere ni kadi en Jona Akii-Bua kukome tia puoyo wa entia neno wado ngipolo unyokana me entie wano koni en we kere kuj ana geno entia neno lole me wano tu lole kere dang luaka metia winya akoni lole wuni petie me nono lole wuni anyako nyige wacha do atia mitu chwalo board members me parliament wa me yai lao atia mitu ni ikeru pressure ikom honorable speaker Anita Mong. Anita okubu kopa racha petwere ni wuno tela itimo yunu yueha meberu word log meyo news briefing pien itimi tomo yunu yueha kudi kopo topien pemiro board speaker me parliament ame speaker mongien obero da unu chiwa en ngiu lao kan na ber obero da lao kan so kodi kopo no koparach wundu iti wunu kede yueka wuni iti wuni parliament oneno woi TV luari jo me pon yoru iti wunu kede yueka ngoada kodi yueka ngoa wuni iti mito jotia kobo kopatek kaunu eno bero ngata riek unu kob ka ni pe ana winyu ko wuni achala bala speaker me parliament wano binu nenu yore me nenu ni Akii-Bua Agere abinu keto timo investigation me niango ngomio otia kwanyo ni Akii-Bua da hoko pieno kobi parliament eno nutie chencha ameked ni Akii-Bua ikare me kwayo en PM me binu beru ti Uganda so en pe unu miro kop mi Wunu akwayo Honorable Judith Aliek Imat Cecilia wuri lokida huwaru ko beni luak melao tia metapology ame ayai borre etima apology piru etetima apology pi luak melao long pienji lango tia wang gina entia nendo ni gime tuhu ni ba kopi abeda teka meka gin pe omaho gini kom maber ami to puoyo Honorable Kotogong matek o Kotogong ko ni mom party wani aneno chan party wa me movement ni aneno chan jotia tuhu kere live wire ka ngato ro nyono wire ni wire tini en mom matie awango dano pia wango ena duong lobo kene akela yela na he kom Wunu MPs tinen mo so Wunu MPs Wunu members me parliament ameti NRM lo Wunu kera duong Museveni nina me worunu kaeno ye worwata kedo wundu worunu kobe wang yiwu kobe wang yi kitame honorable speaker okobo kede niti moyo Wunu yueha mie wune nge eka ite channe president chihere aeno beru chihere kedi lao duonga pelare eto chihere ni duj ukuba kobe dog ba kupa Joshua ni tuki yape tuki wia eto entama ni etuho kokere wiwa dog iti neno mom so ginu enake lepe hoko Museveni chihere kabeda Paul eti neno me ajotia tich ineno me ajotia word
Ineno jam majoti ati. Eto me wadi beru chihere keken. Yi wa ko. Wang wa ya bero ko. Ka wan dongu ko ni otiu lo kemo yueha. En yueha no. Wan ni tedero ni duida do mitu ni yueha no. Tun borwa. Luak melao. Odi wunu chunywa. Okanyu wunu. Lohi. Nyut wang yi kana ler. Odi wunu chunywa. Abinu gire. Akii-Bua do Agere. Ginna me atia mitu ni. Amed dwana yeno. Kede. Kauti okok wunu kara chiel kiti. Luak melao. O not wunu dog wa kara chiel. Kodi timana me joke ne kobe ni han pe awori kodi ginno maya gime tino. O tino pe ginne. Kewe hamiwu kwa por. Ingoa me omio. Kesa Akii-Bua ni. Tek otuno do kanora tek kapelare. Akii-Bua odoi peho abaho kano ena. Omi atia koni odoi peho. Pien yini ngeo ka ya upotie. Ka papu upotie. Duori. Mi gina me ipenyo. Mi gini mito. Ka imito wori school. Iromo wori school. Ento in 1966. Papa John Akii-Bua tetoko. Amepotika imo hapara biche leken. Kongena meitieni. Wuna meiti winya wuno. Wuni beru wunu nywal. Bol ko wai ko matini no. Unyo itikera tinora timo haparu ya biche lkeken. Tedung chako kwa ayini pe. Ginora tira mei weho. Foundation na bear. Ame itikere. Ujeche unutikere mona boro. Otino piera ngwen wiadek. Akii-Bua tiye. Par kong yin na nywal. Papu morono. Yine na mewe hatin ni chawane. Juan Akii-Bua. Ka otino kene. Wano tikiru tina metimo hapara bichi ali chawane. Tipa shukano. Eno kene tilala bonti. Pena haiporo mogo. Pedang tia wori school. Pedang tia timo ginoro. Ametwaro kelu chenti chao mere. Ento en mwaha me John Akii-Bua unutikere eno. Ento Akii-Bua. Pe ubera tina me bera. Ubera tina me miru yele. Uyao ko. Ter wood moyo. Tijing Kampala kucha. Totere untorro. Manda miru bera puony boru. Pei ko bidu ibedo ko ni ana dahata. Peti ngatora daha mwane. Peti ngatora dahata. Toro te ko ni atina. We hachwelo ko Kampala. Kai bere chialo kiti. Okwoni ngo. Wood Kampala mo teaching oriti. Akii-Bua unu bedo ngata me maro ngwej. Maro tuhu ti active. Te wood pieni kare gicha. Tuha tek. Kana puonyere ti aduoye. Tika police. Tika prison. Kere bot care. Jo ame unu nuo puonya becho kekene no. Ame unu police. Wuro training. Wuro competition bedo between police. Between prison. Between mon. Itinen. John Akii-Bua te wood. Uba te konyo. Te wood donyo koi police. Ikara me odonyi police. Te jaku puonyere mere kuno. Te jaku ngwej kuno. Te bedu training. Kai bedu winyu story kita me atin chao kanya kino kede. Imiti kokipi wane ka jotia wuno. Achievement nere kiti. E kara me Akii-Bua. Ubanga te konyo. Kwa kubdo nga man. Apuny tuko moro te yai London kanene. Kanana tia loki ye chane. Apuny tuko te bino e Uganda. Te chako puonyo tim me ong'wej. Apuony tuha me oluoni Malcolm Harold. Te chako nyuto miri mere kom Akii-Bua. Te training Akii-Bua training a teka me petwere.
Opwo Akii-Bua oneno gupu oneno teome kome te puonyo Akii-Bua. Akii-Bua te ng'wech in 1968 eto pete tim maber, pete qualifying, ento peo giving up. Itina Wunu kodok mom lwaka metia winya ginoro ke kenna meti tiyo peni twero succeeding itieno me achiel ka pe succeeding ba pe giving up. Akii-Bua pete giving up tembe dekere training ere eka in 1970 Akii-Bua te qualifying i Commonwealth game ame obedo Edinburgh te yito dege ko te wuoro ko i ng'wech eno te bedo mena mang'wen 4th position. Ikara me apuonj tugo mere ni do neno ni Akii-Bua ni mom tilokati maber gin te duogo chien te dong keto Akii-Bua piny te koni amiti yin ko i concentrating lung gubu ni kong dong i 400 meters hurdle eka i 1972 Akii-Bua chawa boro me dicheng dakika 30 Akii-Bua te lanyo te setting world record ong'wecho ka 47.82 seconds. Ikare ni dong nuo romo bedo Usain Bolt te setting world record te bedo gold medal mena machel i Africa kwe wingong pe Uganda kiken eka legero lega Akii-Bua dog pod miero jo lwenya ye pod dog miero koni MPs tia moyo yueha anita nien bang'yo ka ing'yo unu tiyo nyomo kum paj kane ne ilao borwa kan petwero neno wai wanga ping kitiene kopere no peo yomo ya Agere peo yomo yiwu duj John Akii-Bua ulayo gold medal pe Uganda pe Africa pia ni lobo Africa pe unu te ng'atoro ameo nuo gold kom gola ni ng'atoro ameo nuo gold medal in ng'wecha meti under 800 meters unu peti etwal John Akii-Bua te setting world record tenungu first gold medal pe Africa na hamin na John ukoni kuyapingi amin te motro John Akii-Bua kede hot Kampala peda ilao ichalo kan tine na min kong Museveni na rieka ng'io pingi dukono uno miero dong puo gum me bino me nuno John okelo me te konye do gera Akii-Bua yor piene ni kome da do no chihere koko yi itu mandu no biru gum amedo akonye gera Akii-Bua do speed da petwere pien lao tiati maber lao rao chien na ber lao gelo chola ber lao bolle kwira ber lao tiu ginoro du chamite pi Museveni amin pe obino giki manno keken amin ena yo bino chaho Akii-Bua Stadium lira akum wana kadi chako nying John Akii-Bua miyo ka yo keken peda oromo miyo Akii-Bua oneno chan ba na wuniti neno ne pe obedo kuj pe obedo medal keken kitame oromo tamuno kere kitame wano ti oneno Wunu nyoni jo ame ka olanyo gold medal eka otemiyo gi kono ng'o temiyo gi kano ka ng'o temiyo gi luong chien me Akii-Bua pe obedo kitu pieni kara dong Akii-Bua ochaho ng'eye Akii-Bua ochaho bedo popular nyeho manda ka mone wana machiel nyeho te donyo do hoko yi president Idi Amin nyeho te chako mako Idi Amin do hoko yi kom John Akii-Bua ni John Akii-Bua ti popular dok tutwal ginna mete timere ituhume 1976 pe Uganda kiken all African nations ote kwero gini tuho jote boycotting tuho kwa pingo PN International Olympic Committee okwero ketu ban okwai kom New Zealand mebinu tuho ikare nasha PN New Zealand unuoginti achwako apartheid
ameonu nek achonye ameonu tia timere e lobo South Africa. So jome Africa lobby Africa te kodi New Zealand tia chwakongo tia supporting nek kametia timere e lobo South Africa. Miero peo yeyegi bini tuhu. Eto ginte kwero ko jote kwero tuhu kodo. So atata Akii-Bua da honua nungu another world record kape gwa hono. Iyunge tuhu kene Dr. Binu Bedu Moscow mano ilobo Russia kucha. John Akii-Bua te word. Akii-Bua peteti maber. Amin deja kukela yela dui koma Akii-Bua petwere. Acho Akii-Bua unutida ankere daho mere. Ama uluoni Joyce. Unutiki ni kedo tina deg. Otekti moban okoi kum John Akii-Bua peda duramo traveling kanoro kwa mere te chako doka tek. Amin tenne kumega John Akii-Bua oko Lawrence Ogwang. Achu Lawrence Ogwang da unubeda tuhu danga petwere. Amin te bineko ko. Amin tenne ko James Ochienda oko. Amin te binuneko William Dala. Amin tenne ko John ko duit. Pien unu yedo pe mirudo Akii-Bua kadachel. Pengo mi Akii-Bua ti popular lawyer ko. Iguma be. In 1979 Gamenta ida min tedang torko. John Akii-Bua telwi oko en kire daho mere Joyce unu yaj. Telwi oko tengwecho ko na ha Kenya. Kenya kucha peo paro ni John Akii-Bua onu gold medal pi Africa lora Kenya dati yene. Kenya kucha utauketo John Akii-Bua i refugee camp en kiri daho kiru tino mere kwa tek ginuru pe chende pe bore jama mo mie duj udong kwa Uganda kan. Amin pe ramu woti ginoro ikare cha kopi kom ATM card pe ni you can withdraw cash point nyo Akii-Bua mwechi i banka dere kom ikare cha unupe kai mitu chende miero kai worry bank yidaho mer data onyo ko piero worru gini kare me lwenyi kare me ngwej i kare me yidaho mer Joyce wony i kam chente da pe perai romiyo a proper burial i komatini nen unu ko channa me Akii-Bua beye TV presenter moro enadong telaro Akii-Bua kare me TV presenter moro worru kuno Akii-Bua dong teru kobo pe homere ane ni nenani ane na me abina winning a gold medal pi Africa ane na me akelo gold na machele Uganda iti nenumo TV presenter chate developing interest ikara medo kopi koma Akii-Bua uchaho wuri i media i TV jote neno ngara chele kana me Akii-Bua bin line gold medal ye ipie mama obedo imoniuk tebino kwanyo John Akii-Bua ko ikan i camp karami okwanyo chado ngotatero West Germany otetero techako wonwongo tich oro kuno eno mi okwo mere ko Dr. Chako temo beda yuyot endo karami otoro gamenta min eka Akii-Bua tedong duogo chien pacho pia ng'iyo ka ng'ato ng'iyo kwene otina Akii-Bua tiye pia ng'iyo ka jo chekingi ka jo goye gi chim ka jo loho kedgi otela wa MPs wa Museveni pia ng'iyo ka otimo ginoro pi otina Akii-Bua kape members me parliament inna me iwuoruno ni rwate meeting kede Museveni kube wunu kokobi komotina Akii-Bua pien yai lao pire pete wangwa yabe roko uchaku wopu yu jami tucha Museveni chikere pire o members me parliament o tela mete kwaro o locha papate ni worune po yu wi Museveni pe kopa Akii-Bua do keken po yu wi chikere mere long
ayano chikere kiri lao John Akii-Bua mirwan wona ringuno John Akii-Bua kwa mere obindo tumoko ineno dwe pier rionono dwe mea bichiel in 1997 Mulago Hospital kana me kwa Akii-Bua do tumiyeno kobi koma Akii-Bua okati kare ame yilangon mutia yuma petwere pieno telawa me tekwaro lao kede lao Cultural Foundation unudungu katu kini kana ler dangara ngia ber ni yom yicha do lao tikere note achela me do lao tikere eno miyo jokatu kodi ruomien ikopi kom John Akii-Bua mando kwera ara chwalo bot otela wa me tekwaro lao tia buriwor neno nino lao tia chiku yidgi radio nino jotia mitu winyo ngokara tia timere ping do leoko Wunu doing Wunu jo lao me tekwaro kobo ni ginari do gweng akadi do beda kopi Akii-Bua tia waranyim ka otela arioni petwero katoho kana ler chwal kong representatives wumoro kobiwa updating wa mi waungengo atia timere jo ametia telopora mi Wunu wow better life mi waunge Wunu ngo ametia timere yum yiti lao jo tiu note ena kobi wani karame o winyo ka report ya winya ame to po you to ala witong me ateko note a witim mana duong Robert oleti gwea wano laro lokere ko dia manne kopo katu mirudo note Wunu omo yore meribo langa meti Uganda langa meti loba papat langa meti London kan o note Wunu duoguno kara chel note ni YouTube pogere na hawane London kanda o pogero ko pien pero mo ko bonying yosham ngato kene chatia ko bonying o dongo kune itinen so jo nutu tubere mara ko no pe pien groups me WhatsApp por la papatie iwori ko bichwalo nying engineer jo apeti amito datie iwori ko meo do kobo nying musée yosa jo ape amito datia ta awi tonge datia chwako macha so man jo kene ni tako waro yao witonge itehera chiel unu cha hodog bedo ko kede witonge da riario nota uniti neno ni tuhu ni mo nota uni kelo ni atingo lao yot apore ko nen ka gupu nen energy nen nota joka to kere ko kom gera Akii-Bua tenyuti kana ler ni noten teho neno kon gupa me jo bino kere inena kema me jo tia lokere lao wuni ngeu na be amuga menu muol eto kai roha tata kai tuga tata ha eno mio noteni unwur tek piena muga alwen kira muga ininge yiyot inena muga kina muga konga meti alwen amuga kadu yo wang wadu bino luenyo me to luenya me yat lum jami dutia mora en kudi luenya me onuti lao eno eto bangyo kada jo neno kum level me tubera nuti lao jo taniang tere kita nuti arajkire kada bila nuti agero ne konyere au nu abera pe ngako nu ai awobera me alo ya bila no note ko ai office kunu ko nu abero ningo na hamuseve na luorwa na haroko kene ni dudo aluorwa pien wan kame lwen dau ger jo alwenyo ko mitong eno jo tamani ya wan giwa muela gigi maga Jacob wano gona kai nen kong na hakobi kum protesta jo titi makere woridore ni anaha ni unui winyi lao ento lao ka katimegi nenu unu kong awor machamola tar joni yenubino ni dahono tia mitogamo loba papere ekas mia chiel nen ka pore reba
jo ame ocho here kacha kikenda no nen ko ngoa jo maho nen ko ngoa jo wortemo kuno mandu nyuti gupu ame lao tikere lao ti gupu mora pelare dog lao en natieni mom lao war lao ti so humble karokora war beru ket gi mit ang'eyo cheko loko bero lao o duo wuno kara chielba o note wuno ba e kara me wano obedo UK kan otakoni ometodo note ote chako group ame ote aluongo ni Lao Global Network man podo beru group a tek me lame wano katukiri iwinyo ka duru ni dongo wito e wao duo ko kara chiel wano te koni wando chahoko me ribo lao tuj dang aramito miyo wuno tela ame poditi lao te kwaro kere enameti Lao Cultural Foundation ni wan ni pinkan wano chaho note doko wan kum dutia me obino ko kara chiel o chaho noto Lao ameti London lang ameti lobo mordo kikena pe Uganda kede lang ameti Uganda ameda dok peti pasho apaj lira unyututu malo kano wan dujdo ti kara chiel ite Lao Global Network janka ng'ato rapero dunyite Lao Global Network kato pien grupi pe abedo ka grupe loke ken abedo kaname do lobo achahere kan laro kopa do tek duj yini winyi kan kuma bedo wiu tem abedo kaka puonyere abedo kaka lotam kirango yubudu kire puonyere Lao mando gina wano chakolwenye yobo puonyere Lao i level la papat kudu puonye moro niene ame miro tin kwan bala na man jotia duogi weo kudi jona tuhu rutin kwan nien mando gina me wano chaku note kide gubu mora me we wudang te baloko teki wano winyo ni aidi moro me school loro uyaj kida tin kwan noro yini neno kita me lawa ya te binu kedi school kano eno wano chakoti mama no umito yo pasho dao yo bopasho kede gupu mara me te balu wiwuda hoko bulu pei beru una beda Akii-Bua uyawe ho pasho nutikai mwa hapara bichel te setting world record yin kono record mengoa maiti miti setting iyi pasho kano neni setting record kai mitri setting pur ichato will ibero ngata kireber ibero ngata me konyo jo ibero ngata me neno ni security me ipasho tia ber wano miti discipline chak beru tie Lao o miti bulu chak beru wuni group me dongo pasho kupe mato jai kupe matu jai ame aman bulu donyi ye wan bulu kene ni dado wane na yoru enyunu kodi te kwaro ni ko planning record ang'oa me yini miti setting future ni kwa imiti bedingo ina koti ya chwe ni koro chwe mohani duj koro chwe a per kot poti ya chwe ipiru yen kwa ichuni nendi ukalo ni iti kumi bedi ti nendo yen ni tungajo Peit wer wood kumnungu pai noro ina la doni te kwaro duoko kara chiel ote setting Wunu level dog na haping ote chako wood me yi pasho chiel bailo tituri changar luok tituri igero wude di jokon tie tandaro me moyu channi tie uchak Wunu dog to basic neno ni kodi jammi notie kodi tekwaro no wan pe omiti jopur yo tur gi beda chil lwer nget pasho beda chil tuo nyoni tia bina tata pera de utio ngayo kwena tuo tia yaye eka ojogi me yi pasho kupe jok mako luit na heko ni karani kuno kani yate chato will yad mon kuno kani yad ngo
yate won neko porra dano ko miero chak tichi komu dok tichora raj mana dok chien butro witoe a dok chien but jaggi meyi pacho wegi pachi uloj LCs amito puoyu to twal won jo me winya wuno amito puoyu nota me wini tikere akoni uluonyu wona tek wanga Akii-Bua ogere atia winyo jo mogo ero koboni wano rayo chien na rame gera Akii-Bua kagamento kwera raye dakom enta koni bedikomi mod kong grupa me wano ti ya porere lao global network jo chaho penyo ko achwal chien ne bonga uchahu uno racho ko pe bedikomi mod kong ke weko nen ena nyimi en kita bero kere e kaute duogu ping pe ichwal chien ne ni atata bonga toro gwohere wuno scammers unyoni pol pe ngatoro penyi chiente atata pe ngatoro goyi chimni ati stack otohanati obalo koyo kanene kaningo gubo nyoni ti okwalo jwa pol lame gwohere wuno matek ikopa maho chiente jo kene ti buolo jo ni amito miyi tij ateri ko oho jo kwanyo chien na kwanya gwohere wuno scammers tie ang'eyo beri Uganda tek eto jo ti akwalo jo en chien ni mora titidi no kado ko kwalo ko chien ni do te meda gwohere wuno to twal scammers pe chwal wuno chien na tata gino kene ame abinu lohiye abinu lok ikobi kom gwako nywal otino kobi kom gwako nywal wu manu ginado habinu duogiye utikere jo ameti ati pepa haro pi onywal gi utikere tino ame onywal gi uyele gi eno kene upura memeyo gi kwan unyo memeyo gi tunu kakana do gino tiyeno etu wite wila nywal yuko mano beru gina medo hakata lohiye tim ber kaiti winye chawane pe weka nywali anywal yo buat kero tino ni atuni chawa mora me iparo Wunu tino yo buat kero nywalu atuni chawa mora iparo ko eniti neno ni mom ukoni wilobo ni wano wele kayini weli wor tunga ngatoro pe wor ni berie na ana iberi chawa ni mek dokturi te robi te wor ko so wilobo kan wano wele pash wa dung ti boto ba so wano wor ko pe bed wite wilu ko bedame yo bere bedame ngio ba oba tieba bedame ngio ba wan lao wano beru wunu jo awor wano beru wunu jo ngio ba pitin amita puo to twal lwenya meti lwenyuno amita puo dang members wa me parliament kari wano kobi ukopa tek eto puo ya wunu kere malo wan jo kumpuonyera puonya wano ti ulokiru ni wunangi kwanyo wunu ginoro pien wana ti ukoro puonya wuni kelu wunu chien borwa wana ukwanyo so miero winyere wunu rio eno mi ulok bera ber kodi chacha wuma chutia shayu ukere cha ineno kitu wao yi wakere yi joy pashu duj yi lango wang laberu pashu laberi loba yi jo duj wang so wano tikeru kara chiel members me parliament ginu kene ame wano chaho timo ite note ame wano chaho ne o chaho choyo nyingo te hawa eno kene du komgi pe eno kene komgi tie utiu mito ni kare rom ame o recognizing uno o setting a remembrance day ame o poyo kere jowa ame o tiu ticha tek ikara chon bala initi lweny wuni gera Akii-Bua gere di mache jomor miero poyo pirwa wunu so
nying jo ame wano tu choyo ame wano tu luongo ni heroes wa heroes ti categories apol ana biro yo bonino anu nying jo apol atikire lisa nyenda medo hayobo akelo boru enomi atia koni subscribing ite YouTuber James Alele YouTuber tieko mekobo leblaong keken achil pien man tipi wa pemi tibet pi jo moro kene man kum tipi lango enomi ami tabet tij kai leblaong keken eto kai cha me ogil dan wano domo neno mo enta tia miti abet tichi leblao YouTube me leb mono jama jo keri leb mono nywe lebene tia bulata eta tia miti ko wana obed awaha ileblao wa pedang icha ko boleblao pe mi le winmahi lo ko leblao mid leblao cool leblao pire tek o ken bon town ko ba manno pe hawanu ti ye jani wanen no ti kikomo pe heroes wadu kom gi pecha gino tiyo megi oko okaro ko ye pe ngato dog bet ko ni iti bere shoyo nying jo ado to ko ni do hakonyi wai ngo an pe tie ko ni achoyo medok bin geri od bin puri porro bin timmi ginoro no utumi to ka ne recognizing teacher me gino tiyo atik I don't want to know you enjoying quite very joke no neno chani ye mate so you are want to show nyingine utumi to ka ne bed ame opoyo gi Wunu apoyo Wunu tutwal obami ugum James Alela Chuda Jona Wunu langi mera nana le